Kastala ti biag. Hoy, Rosal, intani siya pagadalan. Nagmayat mo, tanti pa nagsikawil mo dito paraangan nyo. Kastala ti biag Agtugaw ka nga agsikkawil, tapno ganasam ti biag. Anya ti sasawam? Di ka pala mapanagpalas, taintani siya pagadalan. Si kalatan di mapan, saan ako nasumrak? Agapsen ka manan? Anya ko ma. Masadot akon nga agadal. Agikataklaangan. Ha? Ngam apay. Unay kalakit din aya. Di mo pala saysaya aton. Tanapigsapay dagiti dadakkel mo amang paadal kan ka. Masadutak nga rod. Agsiksik kawilaklatan dito nga agsilsilpon. Alakit din. Inka agpalas. Taintan. Tapno saan ta amala daw iti first subject ta. Sa anak nga rodan asumrak, minda. Inkalatan. Ala, makaamo ka man laangan. Inakon, tadyak kaya ti maladaw. Inkalaang. No siyak, jak kayatan ti agadal. Sige, ilibre ka ita iti merienda, minda. Adda kwarta kita. Tanapanak nakitigid iti Sabado. Ay na, ti merinda laang ti bayadam. Tabayadak ti merinda Gino. Agpada talang nga estudyante. Iso arumbang nga agtipid ta. Manulang mat ti balor iti 30 pesos a merienda ngay. Ala, si kaman langan ni makam mo. Ngam, kababain matkan ka. Pagbainam ko ket agayam tamat. Ken kastala ti biag, ilibre ka. Ket ilibre nak mat inton maminsan. Kasjay. Sa bagay Wingayam, saan ka di crush mo ni Rosal? Crush ko idi, ngam sanitan. Apay day di atao, agkarabsing. Bayam masadot nga rod nga agadal, di bayam. Anya mo day di agayam kon. Day samot ten aksel-selpon ti aramidan na. Ay kat, kasta nga rod ti amuna na sayaat. Oy, crush mo ni Rosal. Iso abagbagaam. Saan nabalita ka aruba tamang? Nadismaya nga rod kan kwa na. Gapot ako namlan asino napintas launay. Agasam, kunanakit din ang naglaadak. Apay akas tati kunana? Gapot tayong bagak crush ko Hoy, saan kamot analaad Uray napintas ni Rosal, tasadot met. Asino ngay ti lalaki amayat kan kwa na? Nadismayakan kan kuana? Wen, saan ko crush itan? Jak kayat ti ugali na. Wala, umay kakit din. Tain ta agorder iti merindaan ta. Ala nga rod, Gino. Ilibre na kita. Ta ilibre kan tumat inton maminsan. Hoy, Rosal, agan ano kan? Di ka malag kuti dita nagtugawa maun. Itay pa ay agsapa nakatugaw ka dita. Ninanang mat. Dahi tala cellphone mo ti dumdumogam. Di kay sumanao, nanang. Di daksingaan nga agsilsilpon. Oy, Rosal, talaga ka di adimon kaya ti agadal. Jakon mayulo ti agadal. Wan ata day talatan agsel-cellphone ti amom nga aramidan. Anya kayo lakit din aya. Saan da ka di apakibyangan? Anya saan apakibyangan? Kastam ka dilatan? Imbes amapan ka agadal, ngam agsel-cellphone kalatan di ti balay. Jak kayatan ti agadal, nanang. Masadutak. Ay, Rosal aya. Dahito itilaglagi pa ma. Kukuam to ti umapapal no di ka makaadal. Umapal? Asino kumangay ti apalak? Dagiti ka adalam Da Gino kan minda. Nagagat da nga agadal. Isoan na saya at lakit di ti biag da inton makaadal da. Agadalak to ka di, nanang. Di mo kat agawaan ti agadal takabaulan mi pa iti mangpaadal kan ka. Sumardang kayon asumanao, nanang. Makaumat ibagbagayo. Ala, tagay di mo kaya ti agadal. Ingka nga rod aglako iti tiyandaan. Tulungan nak nga aglako. Di tuyak latan balay, nanang. Siyak ti tagaluto. Nala, makamo ka man langan. Tangay di mo mo't kaya ti mabagbagaan.
Naimbag nga oras mo, Rosal. Mabalin ka di apasyaran ka. Ay kat, when mabalin lata. Apay aya, anya ti ibagam, don. Gaga nga iti baro Pasyaran na ti balasang. Ay, agaram ka kanyak. Kasta ka de? Katuan no, ipalubos mo. Katuan okay lang, don. Tangay, nataer kamat. Kan ada trabahom. Di, sige. No kasta, mabalin ka di akanayunan ka asarong karan? Wen, kunakmat. Alda ka din kaayan-ayat mo? Awan pay. Aguro rayak nga rod iti agaram kanya kakasken ka. Daytay nataer kan adaanen iti trabaho. Daytay kasken ka, anatalgad ti trabaho na. Wen, natalgad ti trabahok. Kan ayos pa iti sweldok. Ay, imbag man, don. Taaddaan kan iti natalgad at trabaho. Kastala ti biyag No nagagat ka, maadaan ka iti natalgad at trabaho. Kat, imbag man ta imay naksinarungkaran. Wen takinapudno na. Aggusto akan ka. Kasta ka di? Isa bay anak lata ko maamang sarungkarkan ka, Rosal. Sige, nawaya ka lata amang sarungkar kanya. Ginaw, anak. Kumusta mat ti panagadal mo? Hamangan mat no day talagbul-bulakbul ti araramidam. Saan, tatang? Igagad ko ti agadal. Dandanin ti panagturpos ko, tatang. Ay, gayam. Nabayag gayam anagsardeng ni Rosal iti panagadal na. Jay anak ni Andang di tabangir a kalsada. Wen, tatang? Jay lag cellphone ti amo nga aramidan. Ay, madia. Sayang ti aldaw no kasta. Di kay da nagkanyak, tatang. Tay karik a makagradwarak iti college. Nasaya at dayta. Kaya't ko makita makagradwar ka, anak kaw. Siyak taon ti mangimartyakan ka no agradwar ka. Wen, tatang? Asino kumangay ti mangimartya kanyak no di da kayo? Pakaragsakak launay, anak kaw. Si kamot ti masabat ikaw. Ay, way nandang. Napanak man ijay daya. Tanagsingirak iti impautang ko anat natang ijay. Kat, kumusta di anak mo? Itultuloy na ka di, ti panagadal na. Uwen, nagagat nga agadal. Takanayon ko nga ipalagip kan kwa na. Nga isumatla ti maisagot no makaadal. Ket barang agradwar itaatawid. Imbag ni ngay Rosal, ay makapasoron. Jela agselselpon iti inal daw ti amuna. Ay ket bagbagaam Ay na, kanayon ko abagbagaan, ngam saan adungag. Sa bagay, kasta talaga. Saan pa'y siguro ang nakapagpanunot? Imbag pa'y jay anak mo Tanagagat nga agadal. Ngam jay anak kaw, ay sakit ti ulaw. Anya ngay nga rawd. Anusam abagbagaan. Takas tala ti biyag, andang. Adda anak, anasaya at ti ugali kan aramid da. Adamat sakit ti ulaw ako nada. Un nga rod ikaw. Imbag kan katawan parikot mo iti anak mo. Ngam siyak, ay talaga nga agparikotak. Hoy, Rosal, kastam kadilatan. Nakapupok kalatan dito'y silid mo nga agsilsilpon. Ikandak man kit di iti paglud ko, nanang. Anya, awan at talaga babain mo, anya. Tadumahawat kalata kanyak iti paglud mo. Katuan asino ko mangarot ti pagdawatak? No di da kayo naganak ko. Tangay nagsardeng kamot nga agadal, ingka makitagad, tapno adda paglud mo. Tamanipod ita, saan da kan nga ikan iti kwarta? Anya? Sa dino ko mga iti pakitagadak. Ingka aglakoy dya tsindaan, tulungan na ka aglakaw. Ay, mabainak lakit ding aglako, nanang. Katagyan kamot iti pwesto, saan kamot nga gisursor? Uray pay. Diyak kayat ang makita dakdag iti amamok. Asyak,
kat aglaklako aklaang itinatang. No kasta, agsapol ka iti sabali apakitaggadam. Ingka makilabada di tabalay dagiti babaknang no isaw. Jak kayat, nanang. Ay, matukol dagito nagaatidog agkukok. Ingka nga ron makiburas itinatang dala kay ikaw. Ay, jak kayat. Amangan no aggagatelak to. Kan jak kayat ti mainitan. Anya nga rod ti kayat mau. Ti adda kalatan dito'y balay nga agsilsilphone. Imbag kumamot no nagagat ka nga agdalos dito'y balay. Ngam saan mo't? Nakatambak dagit iinawan di talababaw. Nagadukit din asa uyong. Aya, nanang. Ay, Rosal, no kumatagad-adal ka, di makapaggraduar kanto kuma. Ngam no kastamlatan, awan na sayaat apagbanagam. Makauma ti sermon nyo. Laglagi pa manan na ito ibagakan ka Kukwam to ti umapapal no di ka makaadal. Kastamanan ti bagayon. Uray ti agadal la kuma ti paggagatam. Ay ngam saan mo't? Kasadot mo amin. Ti mga la ti paggagatam, Rosal. Hoy, Gino, si kamat gayam day tako na ni Nana nga sa nga ilik. Wen minda, si kaman laangan ti Armak. Anya? Umay nakarman? Wen, si ka ti Armak, gaputan na sayaat ka. Saan ka di ani Rosal ti crush mo? Nadismaya akin ko na idi pay laang. Ket na amiris ko, asi kagayam ti kayat ko. Ay ngam, agad adal tapay laang, Gino. Hamaan ano? Saan tamat abay-bay anti panagadal ta Ken, aggraduar ta itaatawan. Ngam. Saan ka apilita namang sungbat kanyak? Gino, aggraduar tapay, sakbay asong batan ka. Total, agpada tamot nga aggraduar iti daytoy atawan. Sige nga, Rod. Basta, datalat ta ti agkuy-kuyog Sigud mat. Kanayon kalata adagasan dito'y balayo, numapantay di pagadalan. Kastamot asigud ti aramidam. Rumuar tapay iti Domingo. Rumuarta manan inton bigat, ta Domingo. Inta makimisa. Kalpasan na, mapantag pag na ije parke. Wala. Sige, awan parikot iti dayta. Ket, sapay la ko mga Rod, ta santong agbaliw ti kapanunutam. Asong batan nakto, inton makagraduar ta. Wan, basta agturpos tapay nga umuna. Dayta ti karit kadata. Agturpos tapay nga umuna, sakbay nga agayan ayat ta. Imayak dito balayo. Tadi kamutan sumarsarong kar ije balay, dun. Adda ka di ibagam? Gapu tadi nakmutan sarsarong karan. Kung amin. Dinak ka din kayat. Sinong batan kamat Kayat na asawan, agayan ayatan. Kung amin. Nagbabawi ak. Panggap ko kumati mapani di balayo ita. Takasarita ka. Ngam apagisumat nga imay ka. Kung amin. Nagbaliw ti panagayat ko ken ka, Rosal. Mas kayat ko tayo kaopisinaak ta nagagat. Anya? Well, nagagat nga agtrabaho para iti kabsat na. Iso ti mang papaadal iti kabsat na. Nasingpet abalasang. Anya? Kayat mo asawan? Di na kun kayat. Well, saan ka na kayat? Ngamin, namuak asadot ka. Kasadot mo ti agadal. Ken kasadot mo ti amin na trabaho. Di mo pa'y matulungan lagi ti dadakkel mong agtrabaho. E dinto tawan mo't ar-aramida mi di balayo. Ultimo kawis mo kat di mo pa'y mailaba. Sino tinagidanon kan kakadagita? Pinalpaliiw ka. Kat kasta tinapaliiw ko. Nadismaya aken ka, Rosal. Pudno, anapintas ka, ngam sadot ka mat. Diyak kayat ti kasken kang agbalin nga ina, ti bangunak a pamilya. Kwa? Pasensya ka na, ngam saan kan akayat. Kat addan sa bali akayat ko. Saan ka gayam nga ay ayatan? Anya, matananang. Sapay ay ayatak ni Dundon.
Agam kasto tinaramid na kanyak. Imbabawi na, ti panagayat na. Asino kumatisaan amadismayakan ka ngay? Sadot ka mat ita. No saan ka kumanga anak, ay papanawon ka lang dito balayan. Ngamen, ultimo aginaw itinanganam. Katsyak pay laang nga inam ti aginaw. Tanudyak inawan, ay agbuot dan di talababaw. Nanang. O, kita am da Gino ken Minda. Agradwar dan itatawan. No kumatain tuloy mo tinagadal, da agradwar ka kumamot ita. Nanang. Day tamanin ti bagayon. Ay, Rosal. Kukwam tulatan ti umapapal ako na. Nanang. No di ka pa'y lagbalbaliw, awan na saya at apagbanagan ti biyag mo. Kat awan mayat abarukan ka, gaputa sadut ka. No adaman, madismayada mo't laang adagos, kat i-break da ka. Ne, adda kayo mo't adwa? Adda ka di ibagayo? Agradwar kamin ka ni Gino, Minda. Maawis kan to iti blow out me, Wang. At damat basit sa gana mi. Iso maawis kayo akakaaroba mi. Sige Kita agto no makaumayak. Apay kumadi ka makaumay. Kat awan matlar aramidam dito balayaw. Adda ka matla dito yung agtugtugaw. Ha? Kwa. Amangan no addan to papanak. Basta umay kanto. Agraragsak tayon to ijibalay. Ala, adda kan kalata, Rosal. Umay ka man kan saan? Si kalata ti makaam mo. Anya ti pagsangsangit, ha, Rosal? Ngamen, nakitak dagiti ladawan daminda kan Gino iti Facebook. Naggraduar da, nanang. Kat, Umapalak ka na kwada. umapal ka? Kat sadot ka mat nga agadal. Nanang. Oh, anya ngay. Di hosto je kunakken kay day. Ako kwanto ti umapapal no di ka makaadal. Dagiti kataubam kat nakagraduardan. Ay, sinayang mula ti tawag. Nanang. Okay? Anya ti makunam ita? Ituloy konto ti agadal, nanang. Kaya't kumuti makagraduan akas kadaminda kan Gino. Kan oray kunaam nga ituloy mo ti agadal, tasadot kan tumot lang. Ha? Ultimo badom? Siyak ti aglaba? Nanang. Sige, ituloy mo to ti agadal. Kanas kan nga agbalbaliw kan. Agagat kan iti anyaman at trabaho dito balay. Taawan si Rebina nga agadal ka no sadot kan tumot lang. Wan nanang. Agbalbaliw ako na talaga. Manipo dita. Agagat akon. Aramid di pa kakitaan, Rosal. Saan nga iti saulaan? Ditang gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasao ako nana. Kukwam to ti umapapal no di ka makaadal. Dito'y drama tayo, Kastalat Biyag. Marta, nanggag mo dyan yaws. Anya-anyos, ante. Ada ka no bagiyaw? Nagpigsa ka na, oh. Mabayag sapay mo. Ay sos, nanggag ko itay. Iso ka no, ti kaunaan abagyo as sumangbay itaatawan. Kat napigsa ka no, super typhoon. Kasano ngay nga rudngatan? Ay, ibagam kanila kay mo akisayan na dagito'y sanga ti kayo, dito'y paraangan yaw. Delikado no maitupak di tabalayaw. Hay, makaumapay kit din nga isulatan ti walwalisak iti binigat dagito'y agragrag abulbulong. Katay taatap ti balayaw. Sigurado kayo asaan amay tayam? Ayun, anya. Ipalansam kanila kay mo. Awan mo't manen, ante. Kalkalpas na anangal daw. Pimanaw manen adagos.
Kasano ajak pumanaw adago si Jebalay mi, kat baon mat abaon ni bakit ko. Panawa mo na ano kasta. Jak pa'y kat amon no anya ti una nga aramidan. Nasaysayaan no, ginom talatan paray, tatno makarelax ka. Kat una. Agawid kan tulangan, ito nabartek ka. Tauren noong tan na ka. Saan mo to namangag? Uwin pare. Iso nga ibusin ta da ito yung arakan pulutan. Baya, mabirukan nak ni Marta. Manong, usarme gayam day ta martilyo yo. Ay katuna, lanlansak daytoy diding May. Tani, napigsa ka no jay sumungad a bagyo. Isumot lagayam abisi ka. Sigsigurado klaeng asan ang malakab iti napigsa nga angin. Umay ko kumabuludan day ta martilyo yo manong. Ta ipalansak met kin nilakay ko jay atep ti balay may. Nakabaybayagan a tao dito'y lubong nila kay mo. Di pa'y la makagatang mat iti martilyo na. Pangalaan na nga'y kumamot iti gatang na. Mala, subliam nga umay alaan inton madamdama. Ilapas ko pa ito'y araramidag. Sige nga rod manong. Sublyak to inton madamdama. Ta inak pa'y man birukan nilakay ko. Na, tapay. Nagpukaw man ang nakaslaso. Wanya, nasarakan ti ayan nila kay Mau. Saan nga rod ante? Nasurusur ko aminin ababalay dagiti gagayim na. Numawan mo't ijay. Napanannan ngay. Kano naglaing ngamin nga aglimang. Ay, nay, kalat ang nagkuyam ti panawang. Aywan, nagpintas ti init na itay. Nay, agtuodon sabat taon. Jesus, daytoy samot tan jay bagbagada bagyo. Sige antay, tainak pa'y akasan dagiti bilag ko. Happy birthday to you. Pare, ako rin ka. Happy birthday. Ako rin. Jak final pasti kansyon ko pare. Abay, sino tag birthday? Di mat birthday. Sana nag-birthday pare. Pare, jak to pa'y ammo no kaano ang nayanakak. Ay, sana ya pare. Amang ano sikat ag birthday? Ay, saan pare? Nalbasan ti birthday. Apay nga rin happy birthday, ti kan kantaem. Isulang ngamin ti amo kakanta. Sabagay, iso ti kalakaan na kantain. Kung nagtumat kan ka. Sige nga rin duwatang agkanta pare. Ay, gato na. Hey. Happy birthday to you. Anya ka matan, Jenny? Di mo pa'y inakas mo dagiti linaba? Jak mat among agtudtudo gayam. Di mo amo ata nakadumog kalatan dita cellphone mo. Agpadpada kayo la iti amam. Nagrigat kayo ang maibabaon ka po iti kasi cellphone nyaw. Ingkabiro ko ni tatang mo. Pangbiro kak ngay. Ingkabiro kang tanasken amalansaan na ti atep ti balay. Kat no iti pa'y lang ibabaon nyo alansaan na. Di na nga rutong palon. Kanay, adda umay nga bagyaw. Nagrigat tagbiro. Darasam! Nasken amalansaan ti atep ti balay. Sakbay nga bagyaw. Paray. Jak malabdan to yung makasangsangit ako na talaga. Nabartek kan sama na talaga pare. Sana pa nabartak pare. Makasangsangit aklang pare. Tapay kung mangagsangit ka ngay. Jak mo na mau. Basta makasangsangit ako. Nabartek kami rin pare. Saan ka diya kasta ka no mapartek ka? Agsangit ka. Kastaya, paray. Kita man kad ni agluluwa ka. Nabartek ka talaga. Apay nga nga agsangit akmeten paray. Mas dawakan ka. Payag.
Samot ng jagsangay. Ay, makasagsagin na karon pare. Isa nga pulo a pisos lang mo, ti ambag mo iti arak kan pulutan. Agsagit ka pa yakas na. Kastaya. Nay, Nay, semut balasang ko day. sungag pa iso baray. Ay, aglemengak pa nga ta paray. Nas saan nakamakita? Ay, awa na baray, nakita na kan. Umayon dito ayan tan eh, daytan. Oh, Adda ka matgayam diti ang makiininom. Itay nakapay-labir-birukan ni Nanang. apay ka no? Ingka kanulan saan di atap ti balay. Agawid kan, tay bagam kininanang mo, aso marunuak to. Tatang, agluluwakan samot. Ano agluluwa? Nasulak lang ti matak. Uwan, tinudok na ito'y karay kaya pulutan mi kini pare. Ayan nga ni tatang mo. Kuna namat aso marunan to kanon. Imbagam ti aramidan na. Imbagak mat. Ay, kaanun to pa'y asumaruno. Kani, umayon je bagyaw. Makiin-inom man nga minan, Nanang. Sa dinaw, ti pagin inumanda, tasyak man ti mapan mang surot ken kuana. May mo ka din alaan di martelyo, Marta. Inak pa'y pagawidin nila kay kumanong. Saan pa yan nag-awid? Makiin-inom manin ah. Apay, saan na nga mo nga adda sumangbay a bagyo? Anya ngay mo ti amuna day jay. Ay sos, delikado day jay a bagyo, Marta. Sapay basit lang ang angin. Malikabon di atop ti balay may. Sa bagay, asidigmat kit di dito'y balay apad kamangan nyo, nukas pangarigan. Numasadot nila kay mo amang tarimaan day taatapyo, bay amon. Pare, mayat ka din da ito'y paglamlamangak. Uy, mayat ditaan. Sigurado asaan na ka makita ni bakit mo. Ay, aguli magkata, basitigan eh. Paray, Apay maray, nilakay ko nga eh. kat no nagawid mo tayo. Saan mo anasabat aya? Saan mo? Ay, naglungkat siguro maray. Nagnaan na ngay. Nanglikaw isa ako nakalungkat. Kasta ka day. Nagawid na tayo may inayaban di balasang na. Sige nga rod pare. Aywan gayam. Nalansaam ka di matan di dideng wano atop ti balaya. Saan pa'y maray? Hanggang apay alam saak. Kano adda ka no sumangbay abagyaw. Apay, di mo pa'y nadamag. Saan na pud mo dahi ta maray? Langsot ni mangibagbagay ti dahi ta bagyaw. Tuloy ang ligaya, pare. Una maray, nakaadayon ni bakit mo. Mayat na talaga gayam, di ta naglamangak Saan nakita Apolos maray? Sanak pa yan naangot ko naman kitiya. Oo, ibagbagamat ni Mrs. mo, na adda umay abagyaw. Nadamag mo ka di dahi ta? Iso lang ti mga ibagbagay ti dayta. Ay mo na niya. Adulaw na yung amin ti sumusumurak iti panunot na. Iso akasta na. Sa bagay mo't ka di Ay, medyo nausawa nakmanin ituloy tamanan natin aginom. Aging kat sumangpot di pagbutbut nga ni bakit mo abagyaw. Patsem nga da bagyo ita. Kat no summer ita. Addan sa agpay subagyo, Nanang. Saan nga addan sang agpaysong? Talagang adda bagyo na. Talaga amang rugin nga agangin. Ay sus, maliklikab ti atop ti balay. Awan mat ngamin ni tatang amang ilansa. Jak nabirukan. Kasano tayo ngayon, Nanang? Ay kat mapantayo adi ta balay ni uncle mo. Anya ngay, kat saan tayo mat anatalgad dito'y balay. Basol ni tatang. Bay ama, tainto nagawig. Makita na ti ipikto ti kinasadot na. Pare,
Anya day, Jay? Jay angin na ita pare. Kaslamat dagsagsagawi siyo. Angin lang na ita. Sige, shot kid day. Ang kasano makasatak pare kat niya agtudo matayin. Sus, matugtuan paison. Kan, agangin na ni tinapig sa pare. Ay ka, umunagtan na pare. Kasano nga jay balay may. Dalat na balayo Apay kumanaw. Agam, Danag mo na ya. Sana mayangin na Jay. jay atip na. Apay Jay atap na. Jakpay na lang saan. Ang mga numalakab pare. Mayat nga da kayo dito'y balay. Saan kayo amaan ano dito'y? Wan manong. Takasano. Kanayon ka nakasagana. Ado ti ginatang ni manang mo amakan. Isuasan tayong agbisin. Ay, kasanungatan jay balay may. Ay na. Kat no nakita mat asag gaysan ana itayab ti atap ti balayo. Kunak tumang aming kinilakay kung alansan. Ay, apay. Di na ayaam mo ti pagsasao ako nana. Ti tao asaan na nga ikan kano ti dumtang adilubyo. Agbabawin to itinakaro. Mamatpati ayang amin nilakay ko iti kakastamanong. Jay arak tipatpatyan na. Awanan ti balay mi pare. Awanan ti atip na. Naitayab amin ay ni. Awatan ka pare. Jay titing na pare. May salangin na banda tinabate. Jakmat na mo at nagayang bagyo. Pudno gayam timbaga ni bakit ko pare. Lakit at nyangin nga ron. Tarimaan mo na ati balayo. Kastala ti biyag pare. Adu trabaho na ito'y pare. Anya nga ti nakunan ni bakit mo pare. Anya nga iti makuna? Ha? Saan kami nga agaway? Aging gaasaan na ang matarimaan day tabalaybay. Nangag mo pare. Mabalin ka di atulungan nak. Kasalungay. Jay balay mi ati tarimanak pare. Talin. Naitayab mo di atom na. Naitantung ba lang amin naging ilom tinararamid tayo di. Anya nga ita. Daw tinaskan nga aramidan ta pare. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Ana daw iti pagsasao ako nana. Ti tao asaan na nga ikan kano ti dumteng adilubyo. Agbabawin to iti nakaro. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Linda! Linda! Oh, nalpas ka na nangan? Agilad ka manan? Kunam nga agpilyak iti kusina. Awam mo't pagpilyak kasi daan. Kagudwala ato yaw, tinakaluban ni Jelamisaan. Ti kayat ko asawan, agpili ka, numangan ka, wenno saan. Dinakman ang awon iti kasta taamom ang mabisbisinak, nay. Sikapay ti makaungat. Imbag kumaan, no adda trabahom. Agsawo ka man ako nakaon. Di, agmalmalum ka man nga rudan anak kaida. Linda. Ni Manong mo. Ay, adak dito, Manong. Mabitlaang. Ay, apay ka di, Manong. Mapanak ag trabahon. Di magasakbit dito'y balayaw, ta umay ko ibaga nga kasapulan kami ti kanayunan na trabahador. Nilakay ko man. Isunti ayabam, Manong. Iso nga ro ti umay ko ibaga. No interesado Umay tulat tayo di opisina. Takasarita di bosmi. Ay, sige, Manong. Taibagakkan ko na. Lakay! Ayan mo aya. Lakay! Nakapanimid gamot di talamisaan. Makapawan ganas. Ay, lakay, adan trabaho. Ay na, makasida tayo ni tinaimas. Nagkunakin ka? Dahita nga ruti may imbaga ni Manong. Agkasapulan da kano iti trabahador. Iso nga itamot laeng, mapan ka ija opisina da. Anya klase at trabaho day ta? Ay kat syempre, construction Agaramid kayo iti kalsada, rangtay,
Kasjay, Basit ti sweldo dita. urayin Bimayag to pa ijay ni manong ko. Anusan tayon basta tinapatag, adda ko matrabahom. Nagpudot mo konstruksyon. Nagadukat a reklamo mun Nagsakit pa iti bukot ngagbagkat. nakapilpili ka talaga. Anya nga rod ti kayat mo? Manager? Ay, di mun tupay amo nga isurat ti kumpleto anagan mo. Ni, ako ka. Ninsamat ipag ko alinda dayjay Linda! Ni, kaslasan na ka nangag Asid gakman. Linda! Ay, manang, si ka gayam. Apay, di naknadlaw agumatgatang itilitso naman Ay, saan, manang? Ay, agap apuraak ngamin. Anya nga di ta pinalingkim. Dahito lang, manang. Asin, kan mantika, kan kagudo a kilot asukar. Ada ijay kargak. Jak maawit. Isu nga urayek ni manong mo. Ay, kasta ka di, manang. Makilugan kan akada kami. Kwa. Idagas na kan ijay balayo. Tapno saan kan nga agpasahe. Kat nagina ti plate ti tricycle. Linda, saan ba't nga imay nila kay mo iti opisina? Sapay imbagak iti busmi nga isarak ko ni bayaw. Di namot kayat ti construction, manong. Anya? Di na kaya? Kat isumat ti kadwa na trabaho ita. Ay nalakay, saan mo nga ipilit no saan na akayat. Narigat mo't ngamin ti construction. Kita man, nakangisngisit kan Kauray Kita anak, nakagatang iti second hat alugang ko. Uray nang isitak, tinapatag at apanggidak. Ay, dayta nga rin ti pagapapaan ni. Tanakapili mo ti trabaho. Ala, no di na kayat, di mon pilitan. Ay. Kaya't kulaan ko mati makatulong. Kitaan nyo man ti kabibiyag yo, marmar banje palayo. Nagkukutong pa'y dagiti anak yo. Wen nga rin, manong. Permin, ti panagregregat me. Imbag kumamad, no saan anapili iti sidaan nila kay ko. Nagbaran ti panawen. Lukatam nagitatawa tapno sumrek ti angin. Anyang iti serbino dita electric pan. Nung saan nga usaron. Di mo kutkutyan day ta electric fan. Apay pang display. Basta, bye-bye am lang dita. Jak maanusan ti pudot. Katagpaypay ka iti karton. Na. Di mo isaksak day ta electric fan ko na. Malapdan na kaya. Ay, padasam nga isaksak ta pang uran kan. Apay ayaan na kaung ungot ka. Apay, adda kwartam apagbayad iti kuryente? Apay gaputa awang kwartak. Jak mabalin nga electric pan. Saan ang mabalin nga agusar iti di kuryente agamit no awan trabaho? Oh, trabaho man ti bagbagamon. Makauma kami. No? Ay, sa dino ti papanam? Awang bibiyang mau. Jak tupay agaw away. Ingkakiddag biro kiti trabaho. Tapno sumaya at ti panagbiag tayo. Jak kayat. Na? Ay, na yun. Ay, na. Ata. Nay, si kamat gayam pinraw. Ado ti manok yo Ay, siyempre nagagat kami nga agtarakan kaninanang mo. Jay manok nga intad mingay. Napaadom ka din. Jay upakan kawitan. Katundwa pares na ngijay. Ay, tapno paduan yaw. Adda pangalaan yo iti sadaan yaw. Awanan. Pinarti ka unta narigat ti agsakuraw. Ay, unay kamatan Pedro. Amin langan, pagsadutam. Awan tumula ipakan. Ay, nagadaw numapang kaagtudtod iti irek nga ipakan mo. Nagado apamuspusan. Ay, anyat si Danyaw. Makipangana man. Nagparti kami kaninanang mo iti manok. Ado tinabate. Ingkamangan. Adda ni nanang mo di taunay.
Unay mo't day tapanangan mo si Kapedraw. Kas kala na bisbisinan unay ang. Talaga ang mabisinak. Na, sabay nakangato day tasakam amang mangan. Saan ka di ati lamad madlaw? Apay, awan ka di pa'y trabahaw. Bebendak man amangan nanang. Ay, saan man atila damdamagan nyo? No awan pa'y trabaho, maikad kaasimot ati pamilyam. Na, Isumalagayam akanayon anak kami suot ni Linda. Taging ga ita, istambay ka pa'y laang. Nalpas ka din anangan ni Pedro. Itay pa'y analpas Anya ngay ti aramiden na di taunag. Kano mamaturaw? Ay, unay daytan. Siya alaklakayan. At daak di tawing agmulmula itinatag. Awan pa'y matgayam trabaho na. Ay, kababain pa'y kit din kanilinda manugang ta. Iso nga road nga ipatalon talatan kan kwa na day tatalon. Tapno adamot pagbirukan na kaasimag. Kaya't nalakit day. Tanay, lakayak matain. Jakon kabailan ti agtalon. kanya't mamerienda, tatang. Merienda. Kaririing mau, agbiro ka dagos iti merienda. Kano pa nagmimeriendan? Ay, ang nilingling taninanang mo iti kamote. Anya mo day ta merienda. San ka kadian napili barok? Jakat nga merienda ati lining ta kamutay. Nakapilpili ka mat. Kat awan mat nga rod trabaho. Ay na, isungarod api manawak ijay balay may takasta ka na yung ti ibagbaga ni bagat kaw. O ready to, kasta mo ti ibagayaw. Nakapagdesisyon kamin kaninanang mau. Sikan timang talon day tataltalonan tayaw. Napayasya ngay. Ay, kat nula kaya kaon. Ipasublat ko na kan ka. Anya ka ni tatang. Apay no kayat ko ti agtalon, di pa'y kumasinublat kaw. Di kayat mo asawan. Ay, diya kaya ti agtalon, tatang. Mabiitak alumakay. Nagkarigat ti agtalon. Lugi ka. Manulang mat nga ti paggatang da iti irik itapanoy. Talaga asadot day tanga anak mo. Ay, huwan nga road bakit. Iso akanayon da nga aga pang agasawa. Tadi na kayat tagrigat. Ay, kasanulangan nga iti panagbiagda. Ay nilinda at timang ipampamuspusan. Ay, sayang day tadaga. Nuawan timang talon bakit. Kasano? Sadot mo't day ta anak mo. Anya ngay nga raw, ipatalon tan iti sa balay. Lakay, or-urayan na ka ni ading mo di tasalas. Ada ka no kasapulan na. Mamuklatan no anya ti kasapulan na. Umutang manen. No apay tumot ngamin asaan akayat ni Lakay na ti agtrabaho. Napili nga rod. Gapo iti kinapili na. O, kita ang manday ta pamilya na. Masyanak nga rod kiniading ko alinda. Perminti bimakatan na. Kat no nakapimpintas edi. Ay, mas daawak man. Taday jacket di ngamin asadot tinapili na anak kaya asawaan. Ikanak man kit di iti kwarta. Taitad ko kenkwana. Sukatak into nagsuldoan. Kaasimahit, nagplete nga imay dito'y balay. Awan bagas me. Awan allowance dagiti ubing. Naputdan kami pa iti kuryente. Manong, Kanayon matakas ta. mabain akon kan ka. Si kamot latan ti pagtartarayak no awanan kami apulos. No talaga asa na kahit nila kayo mo ti agtrabaho. Hindi sikan ti agtrabaho. Kasta talaga ti planok, Manong. Kahit, anya nga rod ading ko. Kastala ti biyag ah. Win nga rod nagsadot mo't ngamin nilakay ko. Ibagam kinilakay mo. Asaan nga agbaligi ti tao anapili. Nay, Pedro, apay, saan ka pa ilang agaway? Nagmalmalam kan anak kailad dito'y balay. Ay na,
Umaya lang na ginana dito, iti lamad-madlaw yu, may. Kahit kastalatan na kanayaw, apay awan pamilya. Nakangiwat nga rod ni bakit kaw. Aga pa kami, no, da di balay. Kasano, nakasadsadot ka mga main. Di mo kayat ti mabannaw. Ti kayat mula ang kat agil-ilad. Anya ka, ninanangin aya. Baybay, anda man nga ginana. Ay bumangong ka kidain. Agawid kan, takasapulan da ka ti pamilya. Saan ka nga agistambay dito'y balay? Ay, anya nga dati masida, linuto ni bakit. Ay, napo. Nay. Apay na gito'y karton dito eh. Ada pa'y nakasupot abad ba daw? Ay, Linda! Apay na gito'y karton? Nay, simangpot ka mo gaya man. Apay na gito'y? Badbado mi kadagiti ubing dagita. Anya, apay? Pumanaw kamen. Anya, pumanaw asasawan? Jack maanusanan ti makidan na itikas kan ka. Ay, hindi nakman, nangawan iti kastal, Linda. Inton madamdama, umayon ti jeep a pangiluganan mi kadagita gamit mi. Agyan kami ijay balay dagiti naganak ko. Ay, saan ka man nakasta? Simple lang matikid-kidawan mi kan kakot. Agtrabaho ka tapno adda pagbiag tayo. Ngamyalang-alang mo mat dagit ibagbagakkan ka. Ay, kwa, Linda, didak mo panawan Nakapagdesisyon akon. Pumanaw kami dito tasyak ti agtrabaho. Siya kon ti makaammo kadagiti anak ta. Anya ka matay. Agtrabaho akon. Anya ti kayat mo, construction, janitor, agtalunak pa ano kaya mo. Aramidak amin. Basta didak pampanawan, bakit? Oh, bayaw. Nabanog kan sa amin tayo. Ay, saan bayaw? Nalaing ka mat gayam nga agmason. Un bayaw, nalakalang mat. Kabalam ka diti ag electrician. Ay, wala. Day talaga yam. Adu mat gayam ti kabalam nga ramidan. Kitno kada Sabado kung Domingo. Agtalo na pa ya. No kasta. Pudno jes istoryaan ni Linda kanyak. Ado ka no ti source of income mo. Mayat day tabayaw. Ituloy mo lang day tangraramidam. Tamakitam. Agprogreso kanto adi mo mapupuutan. Itan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Saan nga agbaligi ti tao anapili? Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Bakit? Ata ako. Unay ka matin, Berto. Kita ang mandeta sapatos mo. Nakataptapok. Kalinlinis ko lang. Adi, agpiga da. Jay inusar mo atwalya itay bigan. Di mo pa'y insalapay mo. Binaybay amlatan ijay banyo anakawara. Bakit? Jay panang pisit mo ijay toothpaste. Namin anok nga imbagakin ka. Ajay pinakaungto na tipis item. Saan nga ijay tenga? Unay matan, kasang-sangput ko ang nagtrabaho, dagita ti isabsabat mo kanyak. Ay, saan ka ngagsaoy ti kasta kanyak, Berto? Ay. Di naman itudo-tudo di tawalis ngay gemaw. Ha? Ipang urkukan ka da itaw. Isungantal na ka. Danggam, dagiti bagbagakin ka. Bes, dituyak man pa'y balayo. Jack pa'y lang kaya ti agawin. Katwan Uray dito ikapayan na maturog no kayat mo. Ay, Bes, biro kandak nga tadagiti naganak ko. No sa anak nga agawid iti uray maminsan lang arabi Ay na, kunamto pa nakaungungot ni Mami. Pudnumot nga men. Awan sapay ti aldaw asaan anagungot ni Mami. Kaslaan malay tingiwat na. Ay na, imbag man, pati daagapa ka ni Daddy. Naanos ngamin ni Dadig. Ang jak mo, no pagpatinggaan ti kinaanos na. No siya, mauma ako ni tikas dyan nga ugali ni Mami. Ay, nabambanog ti tao. Awan pa'y umay mang tulong kanyak ngagluto. Mga nilaang ti pagalistuan da. Ay, saklamin ang aglutaw, aglaba, aglinays. Na yun. Ayan nga, dito ang anak mo. Ay, jak amo tinapananday kay nga abi. Nalpas mo tanti klase na ti amo.
Ngam aging gaitang awan pa'y. Day tamo junior, kasangsang pa na, imbarsa ng jebag na di tatugaw. Timarayon anapan na ki ayam. Oh, anya, makitam ti arami, dagiti anak mo. Dadakkel dan, ngam di dapay amo mati tumulong dito'y balay. Saklat ta amin ang ti mapatpatudon. Kasano asaan da ka panawan, kat nangiwat kamat ngamin. Siyak pa'y ita na kanayon amarigrigatan ti mapabasaol. Anya ti kayat mo, agul uli makaklatan, idin to ta dakayaw akabalay kaw. Ibabampay ka di day takutsilyo nga igam mo. Ha? Tapno maawatam ti bagbaga. Sapay nagtadum day ta. Denggan na kunanay, Berto, amaw. Ay. Huh. Natitilang ang tilapayag kung agdangdangagan ka. Apaya pumano ka? Mapaanak ijay balay ti kumpare. Tanataltal na ijay ngam dito'y balay. Sige, isan kan kang subsuplay. Oh, pare, sagay sa tabir, pamparelax. Talaga ka sa pulak ti agrelax pare. Pero may maestri sa kajay balay may. Nasuswerte aklabasit ngam iti siga, pare. Tajay nasawak. Saan nakaslaar malay tingiwat na? Ay, no amukla ko kasto iti ugali ni insang. Daklak man ingkasar iti. Nakaumamot ngamin iti. Sana matagtagare. Tagayam. Nabudulak mo. Alakit, ano sama? Anyangay nga raod. Agbaliw tumatla siguro. Naginaw ka aabe. Kat ni ading mo a junior mat ti pagkalunkunam iti nanganan. Tapno saan nga agunget ni Mamiyo. When daddy? Tulungan nyo man ni Mamiyo. Tapno saan nga karangiwat. Anya nga ita, aramidin nyo di tangagam, ha? Ibabaon ko ni abe, nga isunti agin now, tapno makainana ka. Taday ta siguro ti rason, ti panagiwingiwat mo. Dahi ta pa nakabambanog mo. Ay, nasaya ata na panunot mo da ita, Berto. Tapod now. Pudno la unay da ita kinunam. Ay, mapana ko na ginaw. Ay saan? Siyak ta ginaw. Ngam imbaga ni daddy asyak. Siyak nga rudang tasinsinan ti panaginaw mo, abe. Dublyak tumulaang. Di siyak tumulaang ti mabandaw. Iso asyak laang. Ala, agtugaw kayo ki di amin ditan. Ay, ginanaak mat kumanta na bambanugak. Ngam saan, tasyak ti agkupin kadagito'y linabaak. Siyak tupay lamanin ti agplansya kadagiti uniform dagito'y kabalay kao. Ay, unay. Sa akong ti agkupin, bakit? Sanang, siya kong, tadyak kayat ti panagkupin mo asinsinan. Ibagbaga ni manang ko, amapanak agpasyar igay balay da. Angam di masango tanagadumat asikaswak dito'y balay. Agasam mo ngamin dagito'y talo apag sir-sirbiak, akasla dala senyorito kas kada senyorita. Ay, Bertaw, pakapsutan mam mo datatibay. Apay, di ka madlaw nga dataw dito'y likodam, Ngarod mang agtiboy-buyag, tasao ka mat asao. Ayawan pa'y respeto mo, sika. Awan lang arutan, ti may tultulong mo dito'y balay. Di nakpay amo respeton mal. Hindi pa man langin, tamapanak la maturugan. Ita, panawan na dito'y sa alas. Ay talaga saan yung amo nga isakay dataw. Ay punay ka mo, Bertaw. Jak amo no sadot kawon no anya. Mabang-bang umutak masamutin. Nasaya ata na karing ka. Apay maninaya. Inurnos ko idikalman da ito'y badbado dito'y kabinet. Apay akasto'y manan. Di mo amo nga urnusan kalpasan nga agala kay tibadaw. Ay makauman ti kasto'y Bertaw. Siyak ti para urnaws, si kamot ti para panggulaw. Insang, isardang mo man dahil pa nagsirsermon mo, tanirabi eh. Ay sana mabaleng! Abas talatan aguli makakiti kasto'y nga aramida diyaw. Abuswan dalaw na yaw. Ano, kasano nga tayo, makaturog na tao no kasto. Oh, abe, ito itibalo nyo kaniading mo. Pagguduan nyo dahil tasang agasot. When daddy? Nanganin ni ading mo? When daddy? Agsuksukatan iti uniform na. Abay! Ay, ungtanak manan ni mami, abigbigat. Apay aya, bigat. Dahil tagiwat mo, timang mangag. Kasano ajak agungat,
Daytoy tuwalya nga inusar dayta nalaing nga anak Imbalaybay kumatan itay. Insuro kamot no kasano ti agibalaybay, abi. Kunakken ka pagpadaem di ungtuna. Ay nagbasit labahan nagdata. San mo nga ung tanday ta anak mo? Tani, mapan pa agiskwela. Mapanak man laangan. Oh, makitam dayta nga ugali na ah. Ha? Gapuken ka. Iso akasta ti ugali na. Insurom at malikod latan. No adala ko mauray may sanga aldaw, apaginanaem day tangiwat mo. Apay, saan ka mabambanog aya bakit? Mabanog kaming tupay ngagdengdengagken ka. Apay, insyang, anyaya ti mapaspasamakken ka. Apay manang. Agrik-reklamo dagiti kakarubam. Day tala kanungiwat mo ti mangmangagda. Unget ka kanu nga unget. Patsem mo dagita akarubak. Apay aya nga unget ka nga unget. Anya aya ti problema. Awam mo ti amok anasken a pagproblemaam. Naanos ken nagagetmet nila kay mo. Nasingpet pa'y dagiti anak yo. Ibagbagak laeng mo't kadakwad at umno manang. Apay, nasken nga agunget ka no isorom ida. Sandak gaya madengdenggen. Ay, maumadaken ka insyang. No kasta kala akanayaw. Daddy, daytoy man di assignment ko iti mat. Jak amo ti answer na. Nagrigat man. Mabit lang, takitaak pa yan imbag. Tapno isurukin ka, no anya ti aramidem, tapno masolve mo. Ay sus, medyo narigat na ito ya. Ni mami mlayangan, tanalalayang itimath. Nagadun tumanan ama sa una. Nagpasuro akan ko na. Ay, abay. Di nagsukatam ay uniform mo. Apay anak kawara igi salas. Yung kayo, Nos, tapnusan nga agungat ti mami. Nalipatak, mami. Ay saanan, siyakon. Kumpurmin tumanan ti pangidisdiswam. Saan tumanan amalabaan? Uray si kamo, Berto. Ultimo ti t-shirt mo, tila pangidisdiswam. Imala dagiti anak mo kun ka. Mabalin mo ka di asulbaran dito yung mat, nga assignment ni Abe. Tanalaing kamat iti mat. Nay, apay asyak nga iti mang solve. Siyak ka di iti estudyante. Asano ka makasursuro, abe? No ipaaramid mo mo't iti sabali iti assignment mo, Imbagak ngamin kan ka, daddy. Agungat manan ni mami. Saan manan nga agtal na asumana o? Jak makaturog. Itaman pa'y nga agurok dayto a tao. Saan mo't nga agurok-urok asigo? Na. Tapigpig saan na? Ay, Berto, agriin ka man. Saan ka makaturog dita urok mo? Na, taimpig-pig sana kitin. Kaslamat tan maparparti ababaw eh. Daddy, sikat aglutluto? Ala, yung kaya ba niya ading mo? Tamangan tayon. Ni mami ngay. Nakaturog. Bayam mo, tapno makainan na. Nagmayat gayam no nakaturog ni mami. Awan tinatagari. Ay na, nagragsak diti balay. Amo ko, no kasano ka makabalas kini, bakit ka? Kasano, paray? Pigpig sa ti panagurok ko, tapno sana makaturog. Ay, nagloko kan. Katsan ka masumardeng asumana o iti aldaw? Inton mapuyatan, maturog tumeten. Iti oras ti panagrubuat ko, nakaturog pa'y laeng. O di na ulimak ti aglawlaw. Ang mayat day ta na panunot mo, paray. Inton rabi imanan, pigsak manan ti panagurok ko. Di ka matla umay bumisitan iji balay. Kunam idi nga umay ka. Mapanak ko napuyatan akmat nga amin manang. Apay, anya aya ti pakapuy-puyatam. Ni Bertuman, nagpigsa ti urok na. Jak makaturog. Ti pakas daawak. Saan mo't nga agururok, ide? Daytan, ti epekto na. Epekto ti, anya? Dayta pa nang sermon mo kadakwada Aga semet ngamin ta inaldaw. Simre kan ije panunot na dagita ako nada nga stress.
Kasjay aya. Awan, patyum ti bagbagakan ka. Day tati umuna asinyalis na anabanugan kan ka. Kat amom, noan niya ti sumarunaw ang mapasama. Ay na, di nakmat pagdanagan na kasta amanang. Isukat na kan ay iti sa balay. Jay natal na ababae, ti birukan na. Nagkunamot iti dayta. Ay na, adon tinabasbasak a libro may papaniti dayta. Epekto ti stress dayta. Ha? Kat, anya ngay taramidak manang. Liklikam ti agungat. Kat, no ngay adda kayat ko ngay baga kadakwada. Kasanaw. Ay kat ibagam iti nasaya at awagas Saan kat akasta ang ngiwat kala ang ngiwat. Ay, padasak no kabaelak nga aramiden day tasing-asing mo. At dapay kat tay nabasak ijay libro ako nana. Ti sobra pa nagngiw-ngiwat, dadaelan na ti pundasyon kan ragsak ti pamilya. Apay, nang basbasaam kadagita nga ibagbagam manang. Ay adda bayam, tainton sumaruno nga umayak, ay, itad kuntukan ka day a libro. Napuskol day jay. Basbasaam to Nagpuskol mo dun? Kaya mo, taitugot kun tao. Ay saanon, mamati akong iti imbagam. Ay, talaga anak karo ti epekto kin nila kay ko di pa ng sermon ko kankwana. Kaasimot, rinabii apumigpig sa ti panagurok na. Ay, nabigatan no isukat nak iti sa bali, no jak pa'y laag balbaliw. Ay, Beshi! Kunam nga umay ka umyan ijay balay. Saanin? Tamayatin ni Mami. Oy! Saanin anaungat? Kan? Saan matan anangiwat? Ay, true? Ay, mayat ano kasta? Wan, Beshi. Ay na, nag-sweet da nga ron akanayon ka ni Daddy. Ay! Kastala ti biyag Sana all. Ay na, nagmayatan o nagbalbaliw ni Mami. Ay, Beshi, umay kan tulat ta iji balay, Wan umayak tulat ta ijay. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti sobra a panagniw-ngiwat, dadaelan na ti pundasyon ken ragsak ti pamilya. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag.